U Rwanda ni rwo ruyoboye ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa muri iki gihe, nyamara runengwa na bamwe ku kudaha agaciro uru rurimi hashingiwe ku buryo usanga kenshi leta itanga ubutumwa mu cyongereza n'ikinyarwanda gusa ntikoreshe n'igifaransa. Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Eda Mukabagwiza ibyo arabihakana, aho avuga ko hari byinshi byerekana ko u Rwanda ruha agaciro igifaransa. U Rwanda n'ubundi ruri mu muryango ruri kumwe n'ibindi bihugu mu muryango wabyo w'ibikoresho ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ubwabyo ku ruhande rw'u Rwanda urumva urwo rurimi rwahawe agaciro, kandi uretse nabyo constitution yacu, itegeko nshinga ryamaze gushyira igifaransa mu ndimi zikoreshwa mu buryo bwemewe n'amategeko, ni ukuvuga les langues officielles. Bivuze ngo rero ku ruhande rw'u Rwanda ari ku ruhande rw'amategeko, ari ku ruhande rwo kugaragaza cyangwa no kuba turi mu miryango ikoresha urwo rurimi, ubwabyo ni ikimenyetso cyiza gifatika kigaragaza ko urwo rurimi turuha agaciro. Depite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Dogiteri Gamaliel Mbonimana uri no mu kanama k'uburezi mu Nteko Ishinga Amategeko y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, ashingiye ku kuba uru rurimi rutakigishwamo muri za kaminuza, asanga nibura mu mashuri aho rwigwa nk'isomo amasaha yarwo akwiye kongerwa. Kuba hari ababura amahirwe kubera yuko ururimi batarwumva neza, batazi kuruvuga, batazi kurwandika, ni ikibazo. Ibyo ni bibaho cyane, kuko urugero kugira ngo ube wajya nko gukora mu bihugu wenda bya Afurika y'Iburengerazuba aho tuzi ko bakoresha igifaransa cyane, biragorana cyane, kandi bo harimo ababa nakizi cyangwa se kuko twebwe hano n'igifaransa gikoresha bakaba baza bikaborohera, ariko twebwe bikaba byatugora. Bibwira yuko uburyo bwiza ni ukongera amasaha abantu abanyeshuri biga igifaransa, byatanga umusaruro kandi bigaha inyungu urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Denis Dawson ni umusenateri muri Canada, akaba umwe mu baharanira iterambere ry'igifaransa. Asobanura uko uru rurimi rwagobokwa mu bihe by'ikoranabuhanga rikataje mu zindi ndimi. Mu miryango mpuzamahanga, mu bikorwa bya siyansi n'ikoranabuhanga, n'ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho niho igifaransa cyabonera umwanya. Imibare igaragaza ko igifaransa kiza ku mwanya wa 4 ku isi mu butumwa bunyura mu ikoranabuhanga, aho kubinyura kuri murandasi gifite 3.5%, mu gihe ku mwanya wa mbere haza icyongereza cyihariye 25%, kigakurikirwa n'igishinwa gifite 15%, ku mwanya wa gatatu hakaza icyesipanyoli gifite 7%. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.